Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın heja, şevab xêr. Me hefteyekî navber da bû bername xwe em îro roja sêşemê carek edin bernameyeke nû li pêşberî we ne li ser ekranên Rehber TV mêvanên hêja mijara me sereke em ê ser Mewlûda Pîroz ya li Amedê hat li darxistin xeber bidin. Wekî ku hûn dizanin em di heftiya Mewlûdê de ne Mewlûda Pêxember em derbarê vê meselê de hin axaftinên me wê hebin lewra ji aliyê Weqfa Evîndarên Pêxember li em bêjin Entabê, li Batmanê, li Cizîrê û dawî li Amedê bername hatin rastkirin û di heftiya pêşme de jî roja yekşemê jî wê li Stenbolê bername Mewlûda Pîroz bê li darxistin. Peyamên Mewlûdê, mijara Mewlûdê em ê li ser vêya xeber bidin. Dûra temaşevanên hêja mêvanê me nivîskar Mehmet Baran e. Mehmet Baran û xêr hatin mamoste serçevar hatin. Yani li gorî ku em taxîb dikin ji demekî dirêj veye lêkolînek dike li ser hinek hadiseyên dîrokê em dikarin vê bêjin derbarê dîroka Cumhuriyetê de damezrandina Cumhuriyetê û piştî wê û her wiha salê heştê notî hadiseyên li heremê qewmî Servan kitabekî nivîsiye em ê ser vê hinekî xeber bidin karwanê şehîda şehîdên Farqînê hin hadiseyên ku êdî di dîrokê de ciyê xwe girtine û ji hinek aliya ve nayê zanîn Birêz Mehmet Baran min hil daye û ketiye dû van mesela rastiye heqîqeta meselê derxistiye holê û kitabekî weşandiye em ê ser vê mijarê jî xeber bidin û kitaba wî jî em careke din bêjin ser xêrê be û dawiyê jî temaşevanên hêja di nava vê heftiyê de ji aliyê parlamenterê Hüdaparê ve teklifekî li parlamentoyê hate kirin, teklifa kanûnê. Ew kanûn jî bi kurtayî em dikarin bêjin ji bo parastina malbatê aîlê, ji bo muhafazekirina aîlê teklifekî bû. Ser vê jî em dixwazin xeber bidin. Bi rastî ev teklif jî ji aliyê hinek kesan ve bi şiklekî em bêjin nerast xwestin di rojevê de pêşkêşî milletê bikin lê em ê ser vê heqîqetê jî xeber bidin. Ewil li Amedê Mewlûda Pîroz sed hezara însan careke din li Amedê li hevdû civiyan bi rastî li serê Nîsanê bernamê Mewlûdê dest pê dikin. Yani adetekî xweş e milletê me, milletê Kurd nexasim di şahiyê xwe de carna di şînê xwe de dawiya şînê xwe de ji bo em bêjin xêr û xêrekî bikin mewlûd didin tedî di mewlûdê de jî em bêjin hinek ziyafeta didin hinek xêra dikin adetekî me ye adetekî İslamî ye lêbelê bi vê rengî ev serê çend sal e bernamê Mewlûda Pîroz têne li darxistin sed hezara însan li meydana li hevdû dijivin û heyata Pêxember hîn dikin em bêjin rîsaleta wî suneta wî hîn dikin bi vî awa hişyarekî di nav milletê me de çê dibe we çawa dît Mewlûda Amedê em serê wiha dest pê bikin. Belê yani Mewlûda Amedê tedî ji berî wî li Batmanê hat li darxistin. Belê. Bi rastî yani tedî em li virin her çiqa çê dibe em diçin em dibînin em li wê meydanê ne tevî malbata xwe îsal jî em li wir bûn yani van salê dawiyî li gor min qelebalixê îsal daha bêtir bû însan hatibûn rağbet kiribûn jê hes kiribûn û kesê ku tedî carna merv lê dinêre seqetin di sandalyê xwe bi tekerlek xwediya wan dimeşînin tînin ê extiyarin ê gêncin ê piçûkin pîrekin zarokun sebîne ev jî dide nîşandanê eşqekî bi wan re heye yani ji bo wê eşqê ku bikeve hereketê ji wan re
چیکێکی لازمە ئەو چیکژی ئەلحەمدوللا ئەفسەری چەند ساڵەیە هەرێما مەدا ئەڤیندارێ پێخەمبەر دەوەوی دوێ چیکێ و ئەو عەشق و شەوقەت قەلبی ئینسانێ مەدا دەرد خەڕاستێ پێشکەشی جواراتکە وانتینە دجوینە الهەف و يعني بمثل عبادتك دا صلوات و تسبيحات و بيرانينا پیغمبر لميدان و وقتی کو انسان مجل هف كوم دبن توب دبن هف جي دبينن تسليان جي بهفته دزانن کو او بتنينين يعني لما عليه هرشقات دي دلشوات اسلامي بنجي مرب بوی رنگی بوی شکلی دورا خو شین نابینه وقتی که دورا خو مرف شین ببینه مرف دزانه که او کسی کل سر دعوا اسلامه و دعوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلشوات نه او تنینه ایوه کی وان پرهنه افجی دوا روحکی دوا تسلیکی دوا عزمکی بلکی ایسال حتی نساله کدن وی وقتی جوان را بس انرژیه کی روحکی دوان یک تدی بی رنگی مرفت کاره لیبنه را عادیه جی کسی کو تنوی داری خوش هفره خریب نزانن یعنی وک مالبات کی وک تدی بری هف وک خوشکی هف یعنی مثلا ئەدیندارێ پێخەمبەر گازیوان کردنە و واژی گوتیە لەبەیک و هاتنە و کەسێک بۆوان را هاتنە ئەو ژی دوێ düşünce و دوێ فکراواندا هاتنە ئیدی هەف دبینن هەف ناز دکن ژی هەف حەز دکن دوی واریدا ژی فەیدا وێ مەیدانێ پڕ زێدە هەیە یان دن ژی تدی دوی زەمانیدا چاپەمەنی چاغا ئینتەرنەتێ افتش د جوای هر انسانی دانه د مالا هر انسانی دانه د اکرانه هر انسانی دا تین دی تین تی خویا کرن زمانی کی ویا یعنی او کسی کو باتنا دیاربکر و میدان بخو کارونا و عشق و شوقه یا جوی قلبالخه و محبت الوی داری بدیتنا مشاهده بکرنا بچاوی خو بدیتنا بله او کسی کو دلخوازی وی تشتیه ایجابنا که کو لوی داری واجی بلکی لدولت اروپایی واجی دیسا فنا کو لوی داری و بچاوی خود بینه مشاهده دکه به یعنی بیراجی عشق چید و بیراجی امیده کی چید و کو انشالله بیزنه خوده یعنی او نورکیه درکتیه و هر وها و زیده بوه و بلا بوه چونکی رب عالمی و دنیاش بو خاطری وی آوا کریه و حقیقتا عدالتوی عرض و عثمان د زمان سعادت دا تجه کریه و آنا دوی وقتی دوی زمانی دا ان زمانی که زیده ام محتاجی عدالتوی نه و او دو زناوی عدالتوی که آنیل سر ملت خو کر حاکم و هم به هم پرچه پرچه لدنیای بلا کر ایرو ام تمام مسلمانه بلکه خیری انسان خیری مسلم لیدگرن به دست ناکبه انشالله باذن خدا اگر کووید رنگی دوام بکه دیساجی به ناویوی و به عشقاوی و به دعواوی و افتشت اگر کوورجی ای بوی رنگی بوی شکلی وره یعنی ابج مرف را دکه امید و مرف امیدواره که انشالله بیزنه خوده افجی ببر ملته بکره یعنی ولاتی که عمله دجین آخا که عمله دجین براستی جعالی مهندسیه و پروژین پر حساس لیتین آجوتن وکی که ام بیجن ملت جی لگوری تشتیکو دگو هیوان دا تی گوتن لگوری وی ایدی حرکت کن یعنی بلکه فطرت انسان بجید در دورا وی چت بی خبردان او جی وی خبر داده یا جی در دورا مرف چه بقومه مرف جی تاثیر دگره فصد ساله حیاتك سکولر حیاتك جدین دور
دخوازن بملتي بدنا قبول كرن بملتي بدنا امبوزه كرن زركي حياة وان جيانا وان تي كرن الحمد لله يعني لهمبري بروجين وها رياكسيونين بفي رنجي وك درمان تينا حسب عندن يعني دما مرف قدر قيمتها نعمتك بزانبه او نعمت كوش دست دچه هي مرف ليش يارد به ام فرض كن برنامه في رنگی تنن کس در دورم بحثا پیغمبر ناکه بحثا قرآن ناکه جامعه موالانه اوی خوی خرابی در دوره مهبه اوی نستا مدنا بخرابیه دمازم و اوی تبی ملت جه تأثیر بگیره اوی قرآن نه خوندن اوی لمیج نه نکرن اوی روزی نه گرتن اف هیبتا مولودا پیروز ملتو و گلیمک و حالی خودی درد که افجی پانزهیرک یل هم بر وان فکره جوی عالی ده دما کمر ولیدن هره پر بقیمته بله يعني تدي شخو افتني تيرناك سالي جاركي مثلا او وي ملاتي معاني ويدري بيجن تدي عمل هاف كومبون عمل هاف جبيان هاتن ويدري افتشتي كنت تدفيجي لهم بروي بانزهير كي بشكل يعني بالتاني ببيان نابه لو جور قناعتها من دور دا جرك وي ملاتي هاتيوي ما بهاف بدا ناسكر او جمعيات الويدري او كسيكو هاتنا ويدري بلكي جيراني تيا يا دسيتا تدايا يا المحلات رودني يا الجندي تيا حتى انا بلكي هون لاقي هبنا ونهم بنجي وسلام لهبنا كريا الويدري هون هب جبيانا وهب دوديتيا او جيتاتيا تجيهاتي يعني دفردا تشتيكو فايدا في ايشي جمارة شي بما تاني امثالي جارك الهب كوم بمن تشقا املات الور كوم يبكن يعني كوم بمن زيدا جمارة ماجي بروا سالي جاركي يعني چندکی شونده ویش بیش بیر کرنه بله او کسی که تین ویدری اوه که تدی درد کیوان هیا دعوه کیوان هیا ام تم مسلمانن الحمد لله تشتی که او هجومه کل سر اخلاقی اسلامی و هجومه کل سر مسلماناتین کرنه حیات و جیان اسلامی که تین مانع جراتین چه کرنه يعني افتف دردمه يعني نوصل دردمه كسي كو بي مسلمان دردمه حتى او بابو ديو بابيكو زاركيوان وكوان حركت ناكن بوارا نامشن يعني بري ديو بابال في آلية زاركيوان الآلي كي دنيا يعني وانا تفتدي امجي مزداري بن مادم مسألة اوه و سقنتيا ما دردمه برينا ما تفيكه ويچاخي او كسي كو تنوي دري برينا تفاهي برينا تفا گرك او خديه وي دردي وي سقنتي وي بريني لهف بپرسن بشتي وي پروغرامجي بشتي چوينا بلابونا وي دريجي ام ايكو نزي هفن ما هف ناسكر ام سر هف دهر ورن ام بيجن چه ام بيجي حيران والله بياجي وي روجي هاتوو مولودا پیغمبر ادمكي عشقكي شوقكي بيراهيا اجي چوبم او چاخه سر هف دهرن ورن ام لهف بپرسن سالكي دن جاركي دن اشتكي اوا چه بو از ویش خواه مذهب چه بو اجا ام بهور هنك انسان دني خودي درد و درد وانجي تدي اسلام و برينا وانجي ابا يعني وك ما ري انسان هنا درو دوره ما بلكي ما دسي خنا بتيوان كوارنج ما تشتر اوي خودي تيليبكن ايجا وقت منو في انساني ما هبدو ناسكر ام هفراس ام سر هفدا چون ما پروگرامێکی خورا دانی بەرخ و فرەکر ساڵێکی دن گەرەک بە هەندکایی خۆجام ئەز دەبێژم بە هەندکایی گەرەک یەکامە بڤەد دۆ یعنی ئیساڵ چقاس کەس هاتنە وێ دەری گەرەک ئەو قەلەباڵق بڤەد دۆ یعنی بە هەندکایی بڤەد دۆ ئەوژی وی تشتیش دەوێ ڕێدا تێکردن ji ber wî li gor qenaeta min ew kesê ku hatin wê derê gerek îdî li hev bipirsin û hevdû wek bira bizanibin ser hevda herin û wextê bi ser hevda çûn jî tim behsa vî ruhî bikin û wê civînê bikin wê programê bikin
و جاردن مثلا هات ام دکارن جبو بیا چه بکن ام دکارن کی ببن جیرانی خو ام دکارن کی تشویقی ویشی بکن برا او جیب مرا وره مثلا وی محبت لوی داری تعم بکن يعني اشكال وري برا نمينه يعني برا الور نمینه برا الور نمینه عشق کادن يعني سالوگرا کادن گوهات برا دها مزم و برفره و چقاست دی املوی داری قلبالخ بینن قلبی مفرد مرفح و وقتی که هنکی دنی قلبالخ و هنکی دنی بینا مفرد و يعني اجبر وی چوینو هاتنه ما او جبینا ما وی داری گرک بو وسیله جبو که ام سر هفته هرن ورن هف زیارت بکن لهف بپرسن او چونکی ام گرک ام جواب بجن چونکی او جهات بو مولودا پیغمبر بله يعني جماعة خريفي جرا نيفا أو كسكوات فمولودة بيغمبر ناسكرية ما بله بله يعني مولود برنامه مولود دوان سال داویده که تینه راست کرن تینه لدار خستن افجی تشتکی بمده دهین کرن ام حیاتا پیغمبر هی زیده تر دنیز دناست کن بله وکی رهبر جخوره ملتی ما دحبینه هر دم جملتان را جقومان را ریبر لازمن سروک لازمن پیشکشوان لازمن و ملت جی لگور بیجن مفکورین وان جخوره ریکی خیست کن ددنه دو ریچاوان دماغو ام لوان 100 سال داویدن هیرن اری گلک اختور درکتنه پیشکشوانی جملتی را کرنه دانه پیش ملتی خواه تن سر ناوی قومیت پرستیه تن سر ناوی انبیج منفعت پرستیه دولت هلوشانه دولت آوابونه لبلی ملت مسلمان دماغو جوار پیغمبر رهبر قبول کریه وی حباندیه رولی کی دایه سرملی خواه از دو ریچا پیغمبر دشم اوی چاخه وکی کوه دناب خبردان خدا بحث کر براتیه اسلامی پیشمت که براتیه اسلامی سرمه وظیفه که لورا پیغمبر ت امبیجن مزنانتیه که عربا لسر عجما یا عجما سر عربا تنه یا جی ام بیجن فرق کوان جهفدو تنه به وی رنگی دما کو ام لیدن هیرن پیغمبر اسلامی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جبو ما رهبره کی کو بت رهبره بت سروکا نای گوهرتن ایل دو سنت اویل دو ریاوی دوی بین آجوتن چه فکر هبن ایجا مجارا ای سال مجارا مولود رهبر برخودانه بله يعني بله نزي واس دطالة باز ملت فلسطين بدنياي تشتكي دا نشاندان شخص ون جعالية مادي و جعالية كو سبب دنيوي و ون بندست بنجي ون ضعيف بنجي لبالي بإرادة إيماني هون برخودانه کی لهمبر هیزین بو قوت کاشوتین حساب کرن هون دکارن دبرخوا بدن یعنی افجی هنک جو مسلمان را و گلو نوه نشانه یکی یعنی ام تم ویاد بیجن 2 میلیار مسلمان هنه و ام بیجن 6 میلیون سیونیست هنه یا جی 6 میلیون یهودی هنه یا جی 2 میلیار مسلمان چما نکارن ورن جمعه هیزه که مادی تنه دستوانده و هیزه که مادی دستوانه داشتنه اویا مرو چواب خوینه بله يعني هونجي تشيتر دزانن كو تدي اف سر وحكمة دي برايي دانينه اگر دي برايي داويا پر قومي هندك پر لشکر و ارتشا بچوکو هندک پر سردستی خو بهتر درجه تاریخی دا سروان به اذن خدا غالب هاتنه ادنی مغلوب بونه یعنی به پرایا خو به امکانی خوی مادی جی زیادتر خورتو بونه بله
يعني او شتي كنت ديل برشعبه ما براي تم درتي بيش و اگر پرون او غالبا ترسيبي هاتيه كرن مديتيه ابيا ويتشيد ده نشاندانه بله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمانی وی داجی وقتی مجادله مکه دا 3 سال دی boykot دان سروان دناوان دا بلکی به پرایی کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آنی بون دناوان دا دی به اوکا قومیتی جی چند انسانی که هری بلکی ایمان نانی ونجی اما مالباتا خو قومی خو عشیره خو برندان yani قریشیه برندان 3 سال تدی نه قیز جوان گرتن نه قیز دانوان دنوا شهر کی دا دور پیشلوان کرن محله کی دوی درداد گفتم میوام فتسینن yani نه خوارند دانوان نه دیشتن کسب دوان نه پریوان نه خیراخو yani تاریخ ادریجیه تاریخ اسلامی نه خریبه وانتشتای بله او کسی کو برخدان دانه و مجندلا خو اینانج و باوریا خو ضعیفیت دا چه نبیه هاتیه ردکی کو ایدی مرب گوتیه و ویشی بقدا ایدی ایوانا جی بقدن رب عالمت نیوری دریه خیره وکریه ایکو سردست بونه ایکو غالب بونه ایکو پیشتا چونه ایکو مزم بونه ایکو پیشاوان و ویه اونیه یعنی دور دا مثلا غاز زیجی وسانه لگور قناعتا من ميرك وظيفة خد كن يعني بيرك وزلام وسبي وتماما بقرا كسي غازي دا اولوه دري وي بدل ددن وي ازيت وزحمتي بسري وادا تي زاروكي خو مالي خو يعني مالبات بتمامي چته ده هوا قطعام دكن يك جوان نامي نج كتكتين سيلكرن محوكرن آويتن بله دیسا جی پیخوش پاشتا ناویشن بلکه عمل وردری اداره ناکن اولوه داری دکن دی افسری مهکی زیده یکو yani خوارن وربکی آروان ناکوه ویده دیسا جی دلید نیاری و هر روزی دمرن هر روزی بمب افسری وان دا بمب دبارینن بله وقتی که خبر ددن yani امدنیر ایمان وان قط بقط سیده كسك جوان نافجا مجوي دري برامن افجي يعني اوكا رب عالمي جلب دكه يعني خويت على نصرت خبشينه خويت على ياردما خبشينه وقتی خويت على وي دري وكا يعني كس جماع برچاوي اونجا امريكا نترسه وبرج دولتي غربي دولتي اوروبائي نترسه اسرائيل نترسه يجي جوان کشتی وانی بن بعری و سر بعری برانه ترسن يعني چونکی وقتی خواهد على ولایق دید تسلیمیت و اخلاص و صمیمیت و تمام و خواهد على بجه تمام من قبول کر و که بده اوانا البر قوة خواهد تعالى تشتكنين اف تاريخ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم دا جي مديتن جمارا مسلمانا پر هندك بون لپر حربا دا بوی جمارا خویا هندک لسر اردی و لشکری ارتش مزن اخویت علا غالبیت داوان وام سرخست مرد به انشالله باذن خدا غزه او تمام دنیای رب و میناک نمونه و جمراجی يعني دیساجی يعني قناعتا من اوه از دویم سویرو اگر کو تنگاسی کی بسر مداوره خواهی تعالی و لطفکی لوان انسانی که تسلیمیتا به شکل نشان دانه تنگاسی کی بسر مداوره بنی امی بویجه مگازی حماسه بکنه انشالله یاجی امجی حماسن بله شو ساد بیجن بله بیجن حماسه کرده ملتی که المولود الهفد جبن و پیام ایسالی چوادی یعنی وقف اویندار پیغمبر بسرناوه کی برنامه مولود راستی ایسال رهبر برخودانه هر وها ده برنامه انده پیام جی مساجین خوشی دادن 8 خالو مادین ایسالی هبون
کیجا زیادتر بالا وکشاند يعني ببرايل سر غازي دهاتن او كرن تدي برخدان اوي دري تدي ناوي يجي برخدان لسر غازي و تدي البرچ على صومت كو ام دبينن لايق جي خوش فوجي كو وسافه بوي رنگي بيوشاندن بله يعني تشتيك بالا مكشاند او يعني رهبري برخداني و انا ايكو برخدان دكن لسرناوي اسلامي و ايكو بدل ددن خوين ددن اولادو عيالي خو فدا دكن ديسا غازة لازم بو دور دا جي خو ببينه الحمد لله لغور من غور قناعتا من دور دا جي خو ديد و اكو بالا مجيكشاند او بو يعني تدي ابجبينا ما لسر مولوده پیغمبر بو بله جبو غازيجي لغور قناعتا من يعني جبر ما مساج داوان و في قلبالخيك و هون نبتنينه امجيل بشتاوانه هون دبيرا مدانه دعاية مدانه امكان و قوة ما چوه امجي بوارانه ايرو سينور گرتينه بلكي امن كارن بين بله اگر كو سينور وكريبن یا سینور وون یا سویرو سینور کو بین وکرن خدا بهره ام جیت کلکا ودانه هو چوا جانه خدایت بر دعوا اسلامی دین حق دا ام تخسیر ناکن ام جی ورن ویدریش خو او قلبال خکل ور کوم بو هر جاری کو تدی بحثا غازه دبو یا جی او عالمی غازه پارلمانتری حماسي كو الويدري خبردانا خوكر او قلبالخ جيتدي او جوش قياوي او تكبيري وان او تظاهرات وان جبو حماسي وجبو دي شخصي محترمي دا جبو حماسي نشان دا كو عشقكي حماسي دروحي انساني ما يفرداجي هنا بلي سا بيشيا ما قرتيه اگر کوه خود بهری انسانی ما تقصیر نکن 8 ماده 8 خاله 8 قورام هبون برخودان قدسیت حامیت عدالت اوانا هر یک لسری میجن پیام دهاتنه زیده کرن شهادت براتی حکمت و وحدت یعنی اف قورامی کو جبو متا اسلامی چخا هیجانه کو بلکی اوان قوراما زیده ایرو ملت مسلمان جه دور کتنه بلکی ام السروی هنه گازنه خود کن يعني ام برات اسلامي وحدتها اسلامي ام بيجن دور كتنا ج او مفهوم الشهادة ج عدالتها اسلامي عدالة حضرت محمد ج برخداني ام برخدان جماك ام آن هاد بيجن سروية عرده حماس بيرا مرف اري افغانستان جي هي والهناك دوري دنجي ام بيجن سوريا جي برخدانه كبيروز هي لبالي بتمامي السر عالم اسلامي دماكو او برخدان و شهادت و عدالت و وان قبر مدامكو بحقيقي بين ناس كرن و حياة خدا ملت مسلمان بتجيبك ويش اخي بلكي نه مسلمان تنه تمام دنياي انسان دنياي و تكفنا روجي خوش و تكفنا روجي سعادت دورايرو ام دماكو بعسا بندستيا مسلمان دكن اف نت شتيكو مسلمان بدستي خو بهيك كنا ديسا افت بروجين خاش پرستانه هروها تمام انسانيت ايرو دنا والا هي كدايه تمام انسانيت ايرو ند حضور دانه يعني ملت اوروبي ملت امريكي ملت روس پردنا حضور دانه اري شكلا جعلي مادي و بلكي لگور عالم اسلامی پیش و خویاد کن لبله او نخوشی بینوان جی ویاد دنیشاندان کو تمام انسانیت محتاج حضرت محمد محتاج ریاوین محتاج فکریات حضرت محمد سر کرم کن چند دقیقه جم خبر کنم برنامه خدین استانبول هفتیا پیش ما یک شمی استانبول هي
أنا شاشمم لأدانة هي أدانة جي بله ولوانة جي هي يعني تدي أشكو شوقة كل في دري هبو مروسا دخوازه كل وان درجي هبن يعني إن شاء الله جي أبي وصابن مهمة يعني إسطنبول جي يعني لقور قناعة من جاء دياربكر كيم ترنينه يعني قلب الله بخاص دياربكر هيئتنا أزويا نزان بلي أما ويدرجي مهمة مركزك gerek merev ehemmiyet bide ki tiştej desi merev vere merev bike merev malbata xo zaruki xo komple tabi hep merev herre و merev eger kar ve jirane xo nez merve xo tiştej desi merev vere merev raşaya xo raşaya Müslümana ziyade kelvedeni daha başa yani ev bir rengi ev program ku ben kirine tane biyana cibine bir şekilde bir rengi benkirine be bahane tişteki sersaliyat tişteki İslami çıka benkirine o başın yani salih jareki hendik el gor kanaatamın tedi avikum bu salih jareki amçun hatta sal kadını am habne binin nave beli eğer ku ne salih jareki وكيدن تدي بوسيله هنك تشنيدن يعني قلب الخبي بيرنجي مرف كارفل هبكم بك بجبينه ابروح اكيد ده انسانه بله مرف يجي بك وباش و يعني تدي كشد مرف تكاربك و يعني بيرنجي روحي مجادله و روحي جوينه جواكي و لهب كوم كرنه جي مرف بده انسانه سفرو د پیشتا اویش بو مجی و مجادله اسلامی جی و پیشمه وکه خود بهر جورازی به ام در باسی مجاره کدم ببین تماشاوانین هیجا پارلمانتری هدا پاری چار کسن سروکی هدا پاری بریز Zekeriya Yapıcıoğlu و پارلمانترین حوالین خواه دناوا هفتیه چویی ده لپارلمانتوی تکلیفکی کرن براستی ev mesele heyecaye sala 2025 jali sero komar ve sala malbatê hat elan kirin. Belê. Rakamên fermî û îstatîstîkên ku ji aliyê saziya dewletê ve têne parvekirin hinek talûka dide pêşme. Malbatê ku ji hevdû dipelişin zarokê ku hejmara wan kêm dibe dikeve ji bo pêşeroja milletê me em bêjin 30 sal, 40 sal, 50 sal dema ku me projekte bike pêşiya xwe evana meseleyên gelek muhîm in. Ji ber vê belê ev mesele bi îlankirina salekî ya jî em bêjin min vê salê sala malbatê îlan kir tenê nave. Yani bingehekî ji vê re lazim e. Sistem heta îro bi tevrûberê xwe vê meselê dikola, vê meselê li serê projeyên îfsadê dikir. Yani rasta rast malbat di hedefê de bû, rasta rast ji bo hejmara zaroka bikeve proje dihatine ajotin em bêjin hilweşîna malbatê tê teşvîq kirin dema ku her du dê û bav ya jî jin û mêr di mehkemê de îfadekî xwe bidin gotina yekê ji a din zêdetir tê qebûl kirin ya jinê ji a mêr zêdetir tê qebûl kirin. Yani evana tev meseleyên ku vê talûkê bergavê lez ber me dihat. Ca anha hinek xebat serê têne kirin. Hüdaparê jî bi vê rengî teklîfekî li meclîsê kir. Got werin em malbatê muhafaze bikin. Em malbatê zexm bikin derdora wê. Ev çi ye? Çend xal hene têde, çend madde hene têde. Hûn vê teklîfê çawa dibînin? Belê tenê ana tiştek ku heye tiştek ku mere bêje gene binêvê mere tişek. Belê. Yani li gor qenaeta min ana temam hikûmet hinek tişna dibêje. Serok komar tişna dibêje belê bi gotinê tenê nave. Heta viya jî dibêje bê bîrawe divê
يعني ام حالكي دالي سبيا دا زاروكا دا كو دولتامه كو جمارا سبيا زاروكا كيم دبا يعني فانا حالكي د حربي دابن يعني حربكي كوا انسانا دخود قدينه انا ابچوينا ما گيدشاتا ما دوي يعني بقاسي تهليكا حربكي بسري مدهاتيه بله اگر كان بيشيا فيا بگرم بله سر شعبا يعني پرتشتكي باش و تشتكي معقول يعني تثبيت كرنا مسألة جي تشتكي باش تشتكي معقول دويجه بله جيدا يعني بله gerek بنيوي تشاب بنيوي چاوات شاب بنيرن دولة أوروبا بفي قومي ملعون ونجس اوان انساني كنت تديد فيجن امي فتراتا انسان داقش اصلا قوم دولة اوروبا سريهم بانارا كتيا بلاي يعني ويفتنكي مزنه جبو انسانيتي اسلاميتي دينا عليكي جبو انسانيتي جبو نسل انسانا فتنكي برمزنه ود تاريخ دا د آوایی دنیا دا تشتكي بفي رنگي بفي شكلي نهاتية مثلا بيتدي قوم حضرت لوط يعني شكلك رنگك في تشتي لسروان پیدا بو نه تمام في تشتي دوان دا پیدا نبو يعني مفکوره اوه رد کرنا جنسيته و القرشي قانوني خدا قانوني فطري در كفا حربي بكب خدا را يعني وقتی كنت حربي بخدا را بكي خواهد على جي و تدي چونكي ملك اي خدايا يعني تنكاري جي الدنيا اگر كنت بيجي از بسري خود كارم بميني ويشخيج ناو ملكي خدي تعالى در كبهره خو باوي در واي دنيا كاتيل كدر بجي يعني دولة أوروبائي سريع وبانا را كتن بلاكي زمانكي دريج تاريخكي دريج دناو خدا حدود خود نکارن يعني بشيوي نگرتن يعني بشيء نگرتن جبوك إنساني خو مشغول بكن مثلا أو روحي بوشلق كي بإنساني وارا شيء بونه جبو روحي بوشلق وان هيك شيء ببيا يعني وان مشغول بكن أصلا نكو خيرا قومي خو إنساني خود خوازن إجا تديد فترة إنسان دا چه دولت دوا چه إنسان دوا چه منفرد دوا چه جروبكي قومكي ودولتكي دوا د فترة إنسان دا أفتشتهي وقتيكو أو بكذا يا أو بباشتا كذا يا أو زراركي ببينه أو بخو بكذا حرية وتدا بمينه ونكارفه ودركفه يعني بيشي روجاوي تعريف دخوازه هوالا شخراجيك كاره دخوازه إدن إنسان ديجي پناخو بكوي حالي يعني بكوي دوي چاموره دا أو بكو بتعبيرات تركيد في أم بكبه باتاقلخي ويجي بكشينه باخو بهبر أم هرن يعني إجا أنا درد أوروبا جي أوه شوية مثلا يعني برا گران نه کو ام تدی پرمرنا خوازه تشتیوان نجس شی ببیجه او وان کسی کو دویجن برا يعني نقبول كرنا جنس تابلي يا مير بمير بيرك ببيرك يعني زارو چه نابن نسل دي چه بله ضد فتراتي ونسل جي دي چه و دولة أوروبا بيشيا بيا وكريا هذا مير بمير يعني تدي كوياش لغورخو اوي معلومات تشيكن جن بجن وي معلومات تشيكن اوي شواب وي بيزارو انسانيت كردا اوي انسانيتي اوي دوام نسل انسان اوي شاوره بچي شكلي وره ديسا برا يعني انساني ما ببخشين او كسيكو جامدن باوان بالينن ديوان بالينين يك دو جوانا بگرن باخو معامله زاري خبارا بكن ديسا معامله وكيدني يعني تشني برق ريج دفردا نجس دفردا دقارن و دولة أوروبا سريعا براكتنا بلا يتخوازن كو دولة إسلامي جي حتى الدنيا بلا بفا نخاسم لتركيا يتخوازن في تشتي بلا بكن
و مالبات جورتی راکن بله يعني جبوبي جرك سريع أولي دا أجر أم بفيجن حربكي بقاسي حربكي أم مزداري بنكو سبيه ما زاروكي ما جماراوان كيم دما و يعني سبي زاروك ناين دنياي بشروجا ما جبوبية تارية جرم بشيا ذكن ويش أخي جرك أولي أفان فكر النجس شو قروم وقرولو شوان هفن بينجرت يعني قاوة أولي صميمية الشيء صميمية وان إنساني وان تشتاد فيجن قاوة أولي جرأو روسيا قدخه نكر خودش دراسي نه روسيا تاني چند دولتي أوروبية ديجي بل روسيا بخو قدخه كر يعني جو يعني خبردانا وان تشتاجي قدخه يعني يك نجيكو نجيكو ام بيجن تدي يعني قرما شقرا وكن درنكا وكن فعاليات بكن نجي اواجي شو بانا تنه دوي وقتي كو يك بحثا واناجي بك بيجي كي قدخه تكتيفا هدا باريجي فيها بله تكتيفا فيها هدا باريجي للسرفيه جبو محافظه كرنا مالباتي وجبو پیشلگرتنا خرابی اخلاقی خراب اخلاقی نباش تکلیفه کی دیگه حتی جبو جزاد خوازه دماکو سروکومار دردکوه برنامهان والهمبر و گوتنین توج دبیجه اویا بما وید دا قبول کرن باشه دولت سروکومار نه شخصی که علالاده نه بیشن برای محمد نه فاتحه يعني سروکی دولتیه تمام آگاهیان کو ج سازیان تین ج سازی دولتش قرومات دسته دایه هناك تشتاج بيتر دزاني وتوك رئيس جمهور رئيس ملتي تمثيل كاري ملتي هر برنامه خدا بحسابي مسألة كي هر برنامه خدا سروي مسألة تدبيجي أمن هم بروينه كس نكاره ويا بمبدأ قبول كرن يباشه وش أخي قاوك كي دبي بيابتن يعني أبيا بالشكل يعني دما بعصا دولتك كي تكن سيستمك مؤسس تكن جبو ويا قانون لازم يعني بله تدريد هاري يكتر كيف بيشيات بيجه ويري ريت دنيريجي ويري قرتيا نتش ياج ويري تنكاري تدهاري تبيجي كاتش تشماز نكارم نه إقازك هي نه بوليسك هي كم بدقرينه ويري وكري زهرم تماكو بقوتنه كي تنس رين لوان نايقرتن بله جبو في چه لازمه جبو في يا ويري بقري يا تي وظيفه داره كي بدي افجي قانوني ممكنه يعني ام هر وياتمي دبيجن قانون سريع هر تشريع دبيجن سريع سرو كومار ديجي اري راسته ام تv بقانونا وگري داينه يعني ايرو تماكو ام الان حال وشانخانه كي التلفزيون كي برنامج كي راستكن افجي تابعي قانون کیه د یاسای ده د پارلمانتوی ده قانون کی در باز کرنه قانون چیه قانون ایزنا و شانیه به چه رنگیه آب وی رنگیه ونی سریل ام بیجن فلان آواهیه بکن ونی بلگین خو جبو ایزنو دستوری بدن هندر ام بیجن ونی کاری خو بکن به وی رنگی ده ماکو ایزنا و دا به وی قانونی ونی کاربن و شانه خو بکن کس نکاره سری خو و شانه کی بکه اف مسئله جی دماکو تعلقه ببینن دماکو وی مسئله جبو ملتی ما خراب به کی خرابه و هم تده هم فکرن و شاخه قانونی دوی پیش وی مسئله بگیرتن yani işte tişteko merv beje para bike gerek merv de icraat da nişan bide vakti ku had kotne o icraat ne bu para jina kal gor qanaata me gerek beni viyet jebve yani huda parajı vit işti daye tam parlamentoyu yani tedit işteki بچار parlamentera hatiye kirin yani edi tedi ew çıkas hükmü heve graniye heve ve ew qas tesiraxul parlamentoyu jî bike belê eger ku jimara parlamenterê ve zêde bûna
وگرانیا ویجی زده ویا اف قانون جی و کمیسیونی ده هبونا بله به شکلی که ام بیشن لج کمیسیونی درکت نباتنا پارلمانتوی و دستیق بلند کرنا و درباز شب کرنا بله یعنی اف لازمه کد پیش تا پیش روزه دا خلق مجیبی تشتی ببینه تدی تدوی کی جان انسانی ود کی جیوی تشتی مزداری بن و گازنی خود کن بله کس گاوان آویجه یعنی وای ام دبینن به ویب چوکایا خو بیچار ها پارلمانتری خو و دا پاروان گاوا داویجه تدی چوا ده حق او سیونیست یهودی کل ویدری و لجی ترکیه رابونه چون الویدری قتلی عامه کرنه و جاردن تین ویدری فنا کتشکی نکرونه و هرن الویدری پیره کوزارو کاب کوجن خوینا مسلمانا برژن ورن با ما دناب چاوی مده دیساب بمرا دملی مده یکی فنا ما نانو آوی ما بخون نانو آوی ما بخونو و یکی فنا ما جیانا خود کلکا مد ملی مده بردوام بکن اویت اشتکی کتدی yani İslami jî deyne insani jî nîne insani jî nîne tu wê derê qebûl nakî tu wê qetlîamê qebûl nakî tu çi qas gotin li gotinê dikeve tu tedî alîkariya wan îfade dikî û kêleka wanin em heqê wanin em heqê wan nadin xwarin em xweşpişte wan nadin alî تفان تشتا تين قوتني كنت تين قوتني مادة موسانة كسي اشترانا قوت يهرال غاز هي لشكري خو بشينا اولوي دري يعني بلكي تدي غازني او لازمه ايرو ام وي غازني ناكم تدي ايرو هي دورنات يا سروي تشتي اي جوي سبكتر تناكي تو يا غرانا غورتا تناكي يعني او تشتي سبك شيا او تشتي سبك اوكو او كسي كشو الوي دري غلاكي تنجي بري مسلمانه دا برجوي دري ني يا براني وقتی که هات شیل ویداری دست بدسری بجه حیران اگر که وطنداشیت جی هوا ترکیه دی جوات ده هوا جی تو شیل ویداری تا حرب کرد هاتی از تناگرم ایدیت آبوا خامدا ناجی yani evji tişteki fenaviye. Bale demana beri hat. Parlamentoya da hejil vediril ciyukiye. Kes naine o nakadder seriji nasakne. Disi hafti beri med ajansa da habereki viren gidit. Rasti şahseki siyonist te Türkiye te bin çavkirin u veya elan jikir gova polisa min derdest kiriye u em çen saat dervasu gova min berdayej. Yani ev çi de peş ev çi me de hinkirin yani avaz hatım ve tişkiji nekir yani vajir dervame yani ev al khireta müslümana dikeve khireta insani qad yüzden kabul nakeve ya ev teklifa kanuni jî ne hatiye parlamentoy beli temaşvanên hêja em ser van mijara de roje peş de jî muhakkak xeber bidin lewra برینه مت توانه جبر کم انسان جبر کم مسلمانن بشه داوی ده لسر کتابه که پریس محمد باران خبر بدن براستی مد دست پیکا برنامه خود جی بحث کرد دیروکا جمهوریت دیروکا ترکیه 100 سالی گلک حادثه و مسئله بالکش حادثه و مسئله مهم حمزة خواده ود الشيرة هن جوانا حقيقة وان دركتن ميداني بالشكل كي هاتن هنكرن هنك جوان وشار إيمان هنك جوانا بزانبون هاتن وشارتن وك قال كما الشيخ سعيد كو افتراحات ليكرن وك ده هيجي ده كتابو مفرداتين مكتبان ده به شکلی که غلط به شکلی که نراست تی قبول کردن گلک مسئله جی و شارینه شخوا بلکی وان مسئله جاره کدن ناینه هین کردن لورا شاهده وان جتن لبری هنک مسئله هنه هی شاهده وان لحیاتینه راستیا وان لبر چاوایه بلکی بشكل كي نراست امبيجن هاتيه قبول كرن ياجي
بشکلێکی نەڕاست هاتیە پێشکردن ملەتێ و ملەت بڤی شکلی وان مەسەلەیە دزانە لێبەلێ حەقیقەتی مەسەلێ نەئەڤن. ئەم بەحسا ساڵی 1990 دکن کتابە برێز مەحمەد باران کاروانی شەهیدا شەهیدên فارقینê ev du kitap wê bêne çapkirin ev ya ewil e ya yekemîn e. Rastî kitabê de heyat û jiyanên pir balkêş hene. Em zêde dirêj nekin, em ê ji nivîskar bipirsin. Birêz Mehmed Baran motivasyona we çi bû hûn ketin dû heyata van şehîda û we lêkolîn kir van mesela we nivîsand. Belê. Yani motivasyona min ji berî tedî ez heyata van şehîda binivîsim. Li herêmê de hatine kirinê yani tedî yek bi yek kesê ku tedî çavê xwe dîtin he el pê wan geriyam. Belê. Ez çûm wan kom kir min kir kitêb wekî geliyê zîla wekî piştî Şex Seyid Efendî qetlî amê giran bi navê tedî şahîdler kitêba şahîdler û bi navê qetlî amê geliyê zîla. Di kitabê wê din jî hene. Kurmanjiya wî me çi dî û çi nedî. Her wekî din kitêbê min hene. Belê tedî emekî zêde dixwaze heqîqeten. Yani ew xebatê min ê berî wî jî û ev ser heyetê şehîda jî kedekî zêde dixwast û bu jî wê kedê da ber çavê xwe layık bû çünkü nedihatin naskirin. Divê herêma me da di tarîxa me a nêz da di ber İslamê dînê İslamê da hinek dilşewatê İslamê rabûn bedelnê giran dan, bedelnê zêde dan nedihatin naskirin, hatibûn ji bîr kirin. Îja ji bo ku em wan bidin naskirinê yan jî kesê ku wan naz dikir ana halê hazir li heyatê bûn ku ji heyatê biçûne hinek tiştê wan xelet dihatin zanîn. Ji bo ku ew xeletî rave ji bo ew kesê ku wan di nêz de naz dikin hê li heyatê ne ew tiştê ku bi serê wan de hatin rastiya wan çi ye ji bo ku bê nivîsandin ku hinda nebe. Yani qaynaxekî bi rastî tiştê neşaş ê durust tê da bên çapkirin ya jîkî wisa hebû û ev barekî giran bû. Bi rastî yani serê ewlî de jî ez jê ditirsiyam. Yani bi çi şeklî jê ditirsiyam? Mesela em bêjin yani heyata însanekî canfedayê di ber dînê Xwedê da ku canê xwe daye. Yani ji wir de tune ye. Fedakarî di ber dînê Xwedê da zemanekî ku tedî yani dînê İslamê, dawa İslamê îşlikekî ji agir bû. Van însana wî îşlikî li xwe kiribûn û ji agir û wê fedakariyê nîşan dan û berî ku şehîd bibin tiştê ku hat ser milê wan kirin Xwedê Teala layık dî vê mertebê dan wan. Tedî merteba şehadetê tiştekî sivik nîne yani kesê ku ne layık ve Xwedê Teala nake nesîbê wan. Vana heqîqeten tev layık bûn. İja wextê ku heyata wan, jiyana wan berî ku tedî em bê bikevin dawa İslamê dawa İslamê naz bikin piştî wî wextê ku mücadela xwe dan û hetanî ku şehîd bûn ev mücadela wan li pey hevdû fedakariyê ku nîşan dane ecêba em ê ez ê heqê wan karibim bidim nikaribim bidim. Yani ez kom dikim dinivîsim belê yani tam ew tiştê ku ez dinivîsim ew tişt ewin ya ne ewin ya jî ew tiştê ku di wirda me nivîsiye tam bi rengekî kamîl wan îfade dike nake. Eger ku kêmasî em bihêlin tedî heqekî ye hiqûqekî ye ew jî li ser pişta me bar e li ser milê me re. Yani ji ber wî ez pir jê ditirsiyam. Yani
از بیجم از چقدر کارم حقی وان بدم حقی فداکاری وان حقی مجادله وان حقی وی تشتی که تدی ریب برمخستن خطه کیج مرا دانین و جان خودان گوتن آجورا او امانت کیه ما حتی ور آنیش ور پیدا امانتی و امتیچ یعنی حقی وی از کارم بدم نه کارم بدم براستی یعنی دوی تشتی ده از پرچوم هاتم بله هنک حواله می انسانی که از قیمت دموان محترم گازنه خل مکرن گوتن چی درویجیات گری تلگنداد گری تشی گلیه زیلا گند کی تنا گری تنه خلقی دبینی هری باشه تشکی باشت کی اما تاریخ کما آواجی برپوزه مایه یعنی وی هنداد به یا جی خلاتی تیزانین حقیقتا وسا جی خلاتی هنک تشت دهاتن زانین و رونشتبون وسا ایدی ملتی يعني خلقي فارقين يجي فلان تشتي ام بيجم خلاتي دزانبون وسا رونشت ويديو با تجبير كني وسا يبما يعني چما توانا جيناكي چما بيوانا جيناكي غازني خو كرن ومن هيت غازني خدا راستن و خويت على yardım kir alikari da مجي دس بكر يعني تدي شهيدي دوي دريدانه بهردو جيلدا پنجو یک شهیدی منویسیه حیاتو جیانا تقریبا 23 نه 28 جید جیلاد دیادان اویجی نزد خود بهری یعنی مسا امید کن انشالله یعنی کچاپ بند که پنجو یک هفت شهیدی فارقینی تدی او چند کسی که لدروای فارقینی جی شهید بونه موان جیکریه که تدی لیار بکرهن الباتمانی هنه بلی فارقینی نه موان جیکری تبیوان پنجو یک هفت ایجا شتی که یعنی ما دست بکر نویسی او نویساندن یعنی بشکل کی که تدی سری سالا چند سالا یا من نویسیه شی مکوم کریه هی من نویسیه یک اید دیا او شهیدی دور دانه پریوان ازوان هم ناست کن ایکو دوی چاقه گنج بون مکتب خواندن لیسه خواندن ام به هفراب حتی پریوان یعنی ایکو ام تصنفه هفدا بون ایکو ام دمکی دنمکی دم مکتب هفراد خواند یا از مثلا ابیم ام ادشوم لیسه دو او لیسه یکی دابون بوی شکلی تدی ام مبهفر مکتب خواندن هر وها ایدنیجی بشکل کی دنیز دا مهب نازد کر بلک مهب نازد کر دنیز دا مهب من واناس تكر پر لمزورنات يعني من جانبو تديوان انسان چ فداكارن و چ سخنتي كشاندنه دبردين خديدا وحتى كو عمري خدانه ما دور دا جبلكو دس بيكر بلي كومكرن زمان ستن يعني بدي كومكرن ببي شكلي قلتنا خوش بيرنكه يعني تشتيكو د حقي شهيده كيدا لباك کسی انسانی که ما خاطره که بچوک جی هوا مخواستیه از وی جیم بکن بینم بکمکی دیش بروی او کسی که تدی حوال دعوی وی و جمال باتا وی و جدی و باوی وی خوشکو بری وی یعنی کسی که همه دلیل من نگرته و هم چوبن مجوان پرسیوش مرا گوتوبن ما قیدی وان گرتیه آنیه و ما سر ناوی وان شهیده خو به شکلی به نویسیه و کتاب کی به رنگی درکتیه وجودی چند سال خباتا و دوام کرد یعنی بیشن دست بیکا مسئله و حتی چاپ کرنه بله یعنی سالی وی تام از ند بیرام دا و جلگور قناعتا من دور 5 ساله دا اب خباتا من دوام کرد 5 سال ونجبو و کتابه خبتی تنی کتاب نه افت كتاب تانينا تدي عاد دياجي هي تبي ويجي وبكيلكاوي راه وكي دنجي خلاص مني دنجي خدي بها ريد بيش اگر خدي بكن نصيب من وانجي دوام كريه يعني كاري من او جبينا وان معلوماته بالجيابيه يعني دنوا في 5 سالي دا كاز ديفيجن تاني مسایق تمامی 5 سالی تب مدایه وی تشتی نایوه معنی شو تنویس کار ویانا کن بله یعنی مثلا جهاتیه
کێماسیە من چویە من ئەوانە نویسیە از چون فلان دەرێ ڕێیان فلان دەرێ کات گەرەک ئەس لێ دەرێ ئەس فلان کەس ببینم ژێ فلان تشتی بپرسم بوی شکلی من کۆم کریە من یعنی قامەرایەوان بە سەسخایدیەوە دەنگێوان مگرتوە یادە من نویسی جوان خواستوە یا دوور بە ئەس نەگەشتمەوی من تەلەفۆن کریە من دەنگیوی قەید کریەوی ئیفادە کریە تشتی خاطراتی خویە بوان شەیدارە یاژی نەبووە مگوتیە بنویسە ژمرا نویسیە شاندیە یعنی ئەوسە بەرفرە تشتێک و هەویە من بشکلی کۆم کریە اون سەر ماسێ ڕوونشتنەوە نەنویسیە نا تخەواتە من ویسانینە يعني خەواتێ منێ حتا ئەە دۆر 8 کتێبێ من تەویڤیا دەرکەتنە چاپ بوونە یەک حەفکە بتەنێ ئە سەر ماسی ڕوونی و ئەس بنویسم نینەیە تەمام هەموو کۆم کریە بە کەداخۆ بە پەیدانا ئانیاخۆ پەیکەتمە و خۆدەی جوان ڕازی بێت دەدی هەندێک معلوماتێک و حاضر هەبوونەژی و هەندێک ئینسانان هێرتنە بتەدی ئەس دووبیشی کەتمە وانژی دانە من مژوانەژی ئیسفادە کریە و بووی ڕەنگی من دەوام کریە هەروەها ئەزێ دەوام بکەم خەدە بێت ددەما لێکۆڵینە کتابە کاروانی شەهیدا فارقینێ شتێ هەری زێدە بێژن باڵەوە کشاند و ژوارە بەلکی زەحمەت هات مثلا جارنا مرف هەند تشتا دنویسە ئەرێ دهش و مێژیدا هەیە لێبەلێ ناخوازی وێ ئەمبێژن بنویسی یاژی ئەو ئەمبێژن هشێ خۆت نکاری لە هەفتوو بجوینی و ڕاست بکی و وی تێخی ئەمبێژن نویسێ یعنی تزانی حقیقەتێکی هەیە حتا سەناریۆکیش هەیە سەرێ مەرفدا لێبەلێ کی ناکی نکاری بنویس یعنی چ باڵەوە کشان زێت بەێ یعنی دەدی من سەری دەژی گۆ پڕێوان یعنی مەساییمەی هەواتێمەی ئیسلامی بە هەورا دەرباس بوونە خزمەتێمەی ئیسلامی بە هەورا دەرباس بوونە مەسەلا دەدی شەید فوات ئەمری بچووک بۆ هەیە 16 ساڵی بوو شەهید بوو ئەزویت سنفکی داوە شەید عادل ئەزویت سنفکی داوە شەید مەکی دەدی ji çar birayek di camiya Sûsayê da ew sala ku têda şehîd bibe em sinifkî da car carna em di sirakî de rû diniştin bahar tevî şehîd adil yanî wan xatiratê wan ku kîngê min nivîsiye tedî ew tiştê ku eziyetê ku kişandine sıxintiyê ku kişandine yanî me bihêstirkê çawa nivîsiye ji ber wî يعني وسا از قناعت دکم کسی کو يعني تخوینن جی او جبلا جی قلب هاتیه پر کسی کو تخوینن جی هستر کاد بارینن پر جی شهید فؤاد يعني حواله من بو ام بهورا د اورتو خلیدا سنفه هبداو يعني و ازیت و زحمتی کشان ذاتن دور در باست و بلکی هيك ماسي بهندكي ما قوتيا ببراي ما نقوتيا هنك تشتا بالكي ما نقوتيا جي إجا يعني وقتك وانا مدنويسي برجارا يعني مداداني از رادبهم بقري رادبهم تاني اونا مثلا جلدي ديادا خوشكاما نزيها هي اشترف زلامي ويدا تي شهيد كرن و بکەدەشێ دەهندڕێ ماڵاوێت نافزارروکێ وێدا و کەرەشێ تەسەتورا خوش بە خۆ نە ینی مەسەلای دووردا درێژە چار حەبی سەبیەیە قیزین ژێ دمینن یعنی تشکی خەریب یعنی تەرەفێ زلامێ وێدا و ناو ماڵەوێ نافزارروکێ وێدا و ینی دەربان برێنێ بکە سەرێوێ و ینی وەختێک وان تابلۆ مدنویساند پر المجران دهات حتى جانا هنك تشتام السبق دكرو دنويسان يعني اگر كو شكلي شي بويا مرف بنويسان دا اوه دها بلكي جران باتا هنكي تشتا يعني بجراني جي من نويسية بله
اللي بله تدي سرجة نویساندن داجی از پر جي متأثر بومه. بله يعني gelek nivîskarê em bêjin namdar hene, navdar hene. Dinyayê da kitabê wan belkî bi milyona têne firotan. Lêbelê ew hikayet û senaryoyê wan tev ji ber xwe ve çê dikin. قرقونه بله. Erê yani belkî ew behsa îlhamê dikin. Rûdinên li kêleka çemekî, li nav şînahiyekî ya jî em bêjin dertên derva em bêjin di ciyekî, di warekî ku ew îlhama wan tê û ji xwe re çê dikin û dinivîsin. Evana ev hikayet ji aliyê miletê ve bi milyona têne xwendin. Lêbelê kitabên wiha hêja ku belkî hê ew heyata wan belkî ji sedî deh nehatiye behskirin divê de û heyateke ku hatiye jiyandin, heyateke ku bi kêmasî bejî dîsa bi şeklekî ketiye kitabê pir bi qîmet e. İnşallah di pêşerojê de belkî îmkan çê bibe wek fîlman lewre her yek heyata şehîdekî senaryokî em jî xwendiye. Senaryokî ye belkî senarîst û kesên ku divê meselê de mahirin rokî lê hişyar bibin bêjin em qe serê xwe nehêşînin. Em qe em bêjin fîlmekî macera, fîlmekî em bêjin ew ê çê nekin. Va macerayeke wiha heye, va heyateke wiha heye, heyateke bi xîret, heyateke bi ezm û îradeke qewet li pêş me ye ji xwe. İnşallah pêş vêya wê hêviyeke me wiha heye. Lêbelê temaşevanê me muheqqeq qismekî jê xwendine lê ê ku nexwendibin jî rojekî zûtir divê li vê meselê xweytî bikin. Em bêjin dema ku em tê de ne ji aliyê xwendinê ve ji aliyê kirîna em bêjin kitaba, destkirina kitaba re ne demekî bi rastî baş e, ne demekî ku xwendin pêş zebe. Lê çawa millet lê xwedî derdikeve yan na? Yani çapka tedî jmara ewlî ku çap bû di nava 15 roja da qediya. Maşallah. 10,000 çap kiribûn di nava 15 roja da qediya. Piştî wî çapa didiya wal sernivîsiye dervayî binî, qapağî binî a didiya ye. Belê. Yani ez wisa tehmîn dikim a didiya jî berqedandinê. Yani ihtiyacekî bû. Yani li gor qenaeta min kesê ku nexwendive jî yani tiştekî ew ê bixwîne tiştekî mezin hinda kiriye. Tev belgene hevatê min şixînî vêya jî tê ku kitêbê min ê ku çap bûne temamî wî belgene yani bê delîl, bê şahid, bê belge nehatine nivîsandinê ji ber wî pir bi qîmetin. Yani ji şahidlera bigire ji geliyê zîla temamî wî û bi tevîvana temamî wî ji nav heyatê û tiştê ku hatine gotinê jî temamî wî qarşiliqa wan bingeha wan heye û têda jî tê gotin. Ev yani ev xewata min jî û xevatê berî vana jî her xevatekî her meselekî dive fîlmekî. Sivê ro ji xwe yani meqseda min jî ew e yani bira bên qeydkirin ev malûmat û agahî û bilgiyê ku derbas bûne bira bê komkirin, bê topkirin, bê arşîvkirin. Eger em nebînin jî sivê ro em biminin herin jî zarokê me belkî tornê me lê haydar bibin ji wan re bingehkî heve ku li serê karivin bişxulin bi xebera rast û bi malûmatê rast li wê derê de bira îdî ê ku ji xwe re dike kitêbinê roman serê dinivîse her yek ku romanekî jê dertê ê ku dike fîlim û senaryoya ji xwe re çê dike jê fîlima derdixe her yek ku ji wan bingehkî bi vî şeklî
تێدا مەوجودە الحەمدولillah. حاجی بیچەر چەند ساڵی وەفا شەید کەوە 64 92 32 ساڵیە. بەێ ئەمە بەلکی ئێمە زنجی ئەوە بێدنێ تەبژێ بچووکترن دەماکو ئەم حیاتاوی مەساح کردیە تم وها تێ باسکردن قورآناویژی ئەم بێژن گولە دخۆ ینی دیمەن و ڕسمی وانژی تێدا هەنێ دەریێ ئۆدا کۆ تێدا هاتیە شەیدکردن فۆتۆیوێ هەیە ڕسمی سوورەتێوێ هەیە نێزی سی گولە تێدا خویا دەبن دوی دەریێدا دووەک مەترەقارێکیدا ئەوانە تە بەلگەی هێژانە ئیسلامیک و گولە لێکەتنە تێدا بەلینە تدی هەر شەهیدێکی راپۆرا ئۆتۆپسیژی هەیە ئۆتۆپسی راپۆریژی تێدا هەیە ئۆلای یاری تەسپیدی کودبێژن تدی مەسەلا ئەگەر یەک قاتلی هاتبە دیتنێ چوبن ئەو کردبن پێ ئەوژی تێ هەنە ئۆڵە یاری تەسپیتی کوتەدی دەبن پێ تەطبیقات دکن ئەوژی تێ هەنە هەروەها مەسەلا هەر شەهیدکی و شەهید بووە فۆتۆغرافیی کەفەن تێدا هەیە جێ برینیوی گولیوی گوێ چەخی هاتنە کشاندنێ ئەو بەلگە وڵارق تێدا هەیە یعنی الحەمدولillah تە بەلگەنە و تاریخەمان نێز و بسەر بلندی الحەمدولillah بوو کتێب ئەمێ خودێ بهێری ئینشاءالله سەدەقەکە جاریەیە گازنێ گەنجێ مە و ئینسانێک تەدی ئەم بێژن نەبووە شاهدیش بێ ئەوان مەسەلێک و ئانا مە دووردا نویسیە گازنێ وان دبوون یانێت گوتن جارجارنا مەسەلە تەدی مەرەڤ با هەv و یعنی شیفا هەن مەرەڤ تەدی خەبەر دەدا بەحس کرد و بەرسەوەی تاریخێ دگوتن چما تنەیە یعنی تشتێکی دەستێ مەدا تنەیە ئەم ببینن ئەم بخۆینن ئەم درێژی دەستی ئینسانێکی بکن ئەم بژن بنێ ئەv بەدەل هاتن داین بەرد ئیسلامێدا هەیاوەژی هەبوو تنەبوو یعنی چما تشتێکی مەیە ئەوە تنە تاریخکی مەیە نویسکی تنەیە الحەمدولillah تاریخەمە نویسکی ئایەکەمین دەرکەت بەلکی دوی واریدا داواماویش خودێ بهێری زێدەتر گەنج خۆرتێمە رابەت دکن تەخمیناڵن بەێ خۆرت رابەت دکن و تەدی دووردەژی پڕێوان ئێک و تەدی شەهید بوونە خۆرتن ئەو یعنی خۆرتانیە و ئەم بێ تەدی 16 ساڵی ئیرۆ خۆرتێمە پرزێدە ئەمژ بوو هەر کەسی ناوێژن ئەمە خۆرتەکی مێ 16 ساڵی ئیرۆ ئەم نکارن پڕ تشکیژی تەسلیمیوی بکەن بەلێ خۆرتێ فەنا شەهید پوات 16 ساڵی و شەهید بن بەریوی bi sala vî barê giran ser milê xwe hîştine û xizmeta xwe dewam berdewam kirine ev dibe rol model ji wara dibe nimûne yani demekî bedelê ava danîne vî emanetî bi vî şeklî anîne teslîmî mekirine ka em jî emanetkî qutsal e em jî bi vî şeklî mihefeza bikin ku ji em jî dewrî teslîmî ê pey xwe bikin مالاو آبا مالاو جی آبا دمانشانین هیجا هاتن داویا برنامه به هفته میوانه ما نویسکارش محمد باران بو براستی مجاری دروژوی ده مسئله خبر داد قسم داویده جی کتابا محمد باران پرتوکا کو نویسیه کاروان شهیده شهید فارخینه قسم یکی یعنی کتابوی دودوجی درکوه جبو ویجی امجاره کدن وی پیروست کن و تبریکی خو پیشکشی وید کن حتی هفته کدن ببینن خیر و خوشی دا عمانتی خدا بن